Assalamu alaikum ağayın. Bugün bana nasip buyurup İstanbul şehrinin, Ulu Türkiye'nin İstanbul şehrinin Marmar Denizi'nin ceyegine gelip Altınbek İsmailov talantlı akın öküz. Ake öküz geçip gelip yerde reportaj veriyoruz. Sebebi Türk Saydın Sultan Raif'tin debilgesmenen yana Sezai Karakoç. Bunday Kırgızca aytganda Karakoçkor degen familiyası var, şu belgili akını bizdin Alıkulday. Buna Rakem'de Ramistey olgan derviş akın eken, bu tarihte şunda ağır жазган belgili akın. Oşo kişi 80 yaşında ötken eken былтыртадан. Anan oşodun kitapları, mına oşodun poeziyasına arnalgan forumga geçege gelip atабыз. Dagı geçki saat 12'de uçabız. Mından dagı El Azık degen şaharga 2 saat uçat ekенбиз. Oşol Avrupa'da gelip buna Marmar Denizi, ataktı Marmar Denizi, Mramor Denizi'nin ceyeginde. Oşol suqtanıp denizdi görele gelen ben çınında. Buna Isık Göl bizden denizde olgan Isık Göl üstün ceyeginin başka bunday ulu deniz ceyegine çıkala gelen de tolkundanıp Altınbek öküz şu buna yerde jakşı kafesinde çay içip ana demi şu kasetli poeziyanın adabiyatının arkasından gelip atабыз. Şu Türk kardeşlerden, bordoşlardan çakırız menen. Kuda kalasa bir ertege joluguşular bolat eken. Anan ırlarda aytabыз. Adabiyat biriktirip atat bizde. Türk tildi, Türk ulutundagı tekdeş mamleketlerden ökülдөр kelet dep atat. Hem ertengde oşo жерден anan sizlerge kabarlayбыз, agayın tuğanдар. Şul adabiyat kagılayın adabiyat bizde Manas. Ulu Oğuzek adabiyatın şedevri Manas, yazma adabiyatın şedevri Aytmatov çıkkan өлköden gelip atабыз emi. Oşolarga menen erteң baarlaşabыз, teң taylашып сүйлөшөбүz деген ниеттебиz Кудай кааласа. Эми Алтынбек өзүң да сүйлөп кой. Hazar деген göl var Elazığ şaharında. Oşol gölдүн жээгинде эртең бүрсүгүнө 2 gün 26 el aralık tekteş Türk tildi kalktardın akınlarının başын biriktirigen poeziya geçesi ötөт. Жана üstüde Dүйшөн агай айткандай Türktörдүн ötө belgilүү, атактуу тырмагынын учунан чачына чейин акын болуп төрөлгөн, эч качан үйлөнбөгөн, ömür boyu жалгыз жашаган, мамлекеттик сыйлыктан баш тарткан Derviş akın eken de. Derviş акын акча берсе аны балдар үйүнө, карылар үйүнө которуп койгула деп сыйлыкты алганга барбай койгон, өзгөчө стили бар, эч кимге окшобогон уникалдуу Türktörдүн Пушкини, кыргыздардын Алыкулу сыяктуу Sezai Karakoç деген ötө чоң акыны бар. Ben her şiiri okudum, kendi şiirim hariç, yazdığım şiiri okumam, okuduğum şiiri yazmam деген saptar var. Kırgızça manisi. Ben көптөгөн ырларды okudum, özümdün ырымдан başka. Жазган ырларды окубайм, окуган ырларды жазбайм деген саптардын ээси. Мына ошол кишиге арналган поэзия кечесине Кыргызстандан 2 акын баратабыз. Кудай буйрса эртең бүрсүгүн ошол Hazar көлүнүн жээгинде күпүлдөп, ак калпакты башыбызга кийип, Кыргыз элин таанытканга аракет кылабыз. Эртең көрүшкөнгө чейин саламатта. Менин жолум болуп туугандар. Мына мурда Султан Балбаныбыз барып кеткен, жалгыз siz ele barasыз деп. Анан кечө жакында Алтынбек кошо барат деп абдан сүйүндүм. Алтынбек биринчиден биздин таланттуу келечектүү акын, экинчиден мына жолго баягы орусча айтканда разведкага бирге бара турган жигит. Мына аке экөө болуп экөөбүз чогуу баратабыз. Мен адабиятчы, бул таланттуу жаш акын. Эми кыргыз акындардын көбүрлөрүн жаткан элем эртең Алыкулдан баштап төгөбүз ошодон. Казактар келет, өзбек туугандар эми ал бордоштор. Анан экинчи мына мен эңсеген акын. Мен айтып жүрөм го, намга ушу каршы сүйлөп жүрөм. Болбогон курна морден десе, ушу болбогон эле бир тузакка түшүп калабыз да. Кубатбек Суалиевдин тили менен айтканда кекиликтей болуп. Мына мындай бийик биздин илгерки Барпыдай, Токтогулдай ошо наамды эч бир баягы элдик гана нарктан чыкпаган мыкты суфи акындардын бири экен да бул Каракөч деген, туурабы? Ооба. Алтынбек. Туура. Мына менди да толкундаткан ушул. Şu барып анан эртең булак тартышка түшөбүз. Түрк кардаштар менен адабият жөнүндө кызуу, жакшы кечелер болот деп кыялданып атабыз да. Кудай буйрса, аманчылык.